স্বাগতম জনাইছো ইলেক্ট্ৰিকেল কনসেপ্টলৈ। আজি আমাৰ টপিক হৈছে মটৰ জেনাৰেটৰৰ এফিচিয়েন্সি। ই এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা মটৰ জেনাৰেটৰৰ ৰিলেটেড। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইকেইটা আপোনাৰ MCQ হয়, কিন্তু ইয়াত পইণ্ট ৱাইজত দি দিছোঁ। বলক নাম্বাৰ 1, efficiency of DC motor 50 to 80%. Number 2, efficiency of DC generator 85 to 95%. Number 3, maximum efficiency of alternator 85%. Number 4, efficiency of three-phase motor 74%. Number 5, efficiency of single-phase motor 64%. Number 6, efficiency of three-phase induction motor 85 to 96%. Number 7, efficiency of synchronized motor 95%. Number 8, efficiency of synchronized generator 99%. Efficiency of small universal motor 30%. Number 10, efficiency of large universal motor 70 to 75%. Now number 11, efficiency of shaded pull motor 5 to 35%. Number 12, efficiency of permanent magnet synchronized motor 97%. Number 13, efficiency of permanent split capacitor motor 20 to 65%. Efficiency of number 14, efficiency of capacitor motor 86.03%. Number 15, efficiency of power transformer 97 to 99%. Number 16, efficiency of auto transformer 99%. Number 17, efficiency of step up transformer 95%. Number 18, efficiency of step down transformer is 99%. Number 19, efficiency of single phase distribution transformer 95 to 98.5%. Now number 20, the efficiency of the transformer is maximum at 50% of full load. ভিডিও কেনেকৈ লাগিলে? নতুন এটা টপিক আপোনালোকলৈ লৈ আহিছিলোঁ। এনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত কোনটো টপিকৰ ওপৰত নেক্সট ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়ালৈকে গুড বাই।